أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك حمد الشاكرين وأشكرك شكر العارفين. لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur dan untuk syukur Allah, khusus salawat syukur panutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permintaan syukur Allah, iman tua kuliah arba'ah, marja kapita kita, taufikan tanu Allah sampai taman amang api yang bulalan syukur simba syukur Allah, kesababan saya pakaran tanu syukur Allah, akatalimum antanu sa hadapan syukur Allah. Sabab rumah orang Allah akhirnya mafikiran na bandingan na yung putak teruna al-istihad wa babul najah. So panagutaman na sa kaniyan din ipaminto ano kapag apas uji na wasababul najah sa kaniyan din ipasababan apa-apa semula lang kung panaguntaman. Isa akan turun na tiyan al-najah fil istihad. So panaguntaman, so kapang-apas na si mapapadalong sa ipo panaguntaman. Dinan din ipagnitan sa ipo Allah. So mga panaguntaman tanong masalitan digapan daw sa dunia. Bulalan sa ipo biglasan asing sa ipo Allah. Tariman bertanu Allah Ta'ala bulalan si mga panaguntaman tanu akataliman tanu sa hadapan si Allah. Pendakatero Allah sa hadisul qudsi nadiyana ma akalal haya umayyatlu bi rahmati fa kaifa atudu bi rahmati liman bakhila bi taati. Pendakatero Allah sa hadisul qudsi nama akalal hayau mayyatluhu birahmati. Saya hatiku Allah amaitu kaya sutawa dinian dituntut tensuk kasurgaan. Saya hatiku Allah amaitu kaya sutawa adinian dituntut tensuk kasurgaan. Fa kaifa atudu birahmati liman bakhila bi ta'ati. Na anda mana hatiku Allah kimkeun nak nun siku kasurgaan mapia limu ini beli itu ian rakan sokuno tunu ian rakan atiku Allah. Beauty sabab agyang kaya ka pugitaw si sagyang kaya dunia na aya ka keparu leo mga tao si kulimu Allah. Mana so kasugaan na si penggulalan si ko panaguntaman o bisa katawang ko biglasyan asin ba si ko Allah. Pendapat Allah Ta'ala si sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu fillahi haqqa jihadi. Pendapat teru Allah mga muslim na panaguntaman kanu sa titu-titu ang panaguntaman. Dalan si iku panaguntaman ko bigla siya na simbasiku Allah. Ginan isa kekuatan si iku mga pipia si sagyan kaya dunia na ayang malanas sa hadapan si iku Allah kasurgaan mga urit no Allah. Pendapat teru Salih Al-Fawdan. Bidur Salih Al-Fawdan, al-jannatu la tanalu bil kasali wal rahati wan naum. Yang kaya tigit akan surgaan aya umaya mga muslim sa andaman ay kaparoleran sa iku surga. Aya kadur Salih Al-Fawdan na surgaan na diyan na natigan kaparol yung mga tao. Diyan na mapuparulian o mga tao ayawan ano kapugintawiran na mga buklo siran o mga simba. Nagudi kaparulian diyan o mga tao
So kasugaan aaya peta duka pengintawiran na tetalu kesiran sagal mapasan sirat kagenap na budi keparulian tigian umang atau so kasugaan ayawar anu ka pengintawiran na lalayun siran de totorogun umasa ka pengintawiran madag kirana gamuta pada guntaman wa inna ma tanalu bi ta'bi wal fil amali salihah na ayatibu salih al faudan akan keparulian umang atau si ku kasugaan na penggulalan sa kapromasay panagunta man kupikla siya nasib basi ku Allah kan duka kapromasay kupikla siya nasib basi ku Allah nagian na natigian kakeparuliaw mga tao sa iku kasurgaan asip penggulalan sa iku pikla siyan mga panagunta man kupikla siya nasib basi ku Allah beauty sabab mga ripno Allah pendakatur Allah Ta'ala sa Quran Bismillahirrahmanirrahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dingkan natiku Allah maparuliatigian sumapia mapia sa dunia ayaman ana mapia si salman akyam aginan surga na pendakatur Allah na dingkan natigian maparuliatigian sumapia kasurgaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun taman atiku Allah sading kang geston sumani ab kebubayan hinawangka so hinawangka ipromasenka sa sibasi ku Allah so tamuka na pausar ka sa kabayo Allah naginan atiku Allah ikakeparuleo mga tao sa iku o kasogaan ang gulalan sa iku ginawanian panaguntaman o ginawanian na usukan usaranian sa iku tamok yan gulalan sa iku biglasya na sibasi ku Allah pada pendakatur Allah Ta'ala sa Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihi wasila wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun pendakatur Allah Ta'ala sa Quran nahiskan mamya maratya siku Allah ayam betul Allah nagyun kaya mga tao anda parataya siku Allah kay mga tao ana mapapadal mo na parataya kay susukan mamya marataya siku Allah ittaqullaha wabtaqu ilaihi wasila nakal kanius Allah sa tijuhi dua kalak siku Allah wabtaqu ilaihi wasila sa pengilay kano sa okay kesababan sa ipakaran ninyo siku Allah umanipisir katawan na pumulog sa mga galabag okay kesababan sa ipakaran ninyo siku Allah ginan mga oripno Allah okay ang keparuleo mga tao si iku mga mapyasi sa alungan akyama na si sagyang kaya dunia gulalan si sagyang puta para guntaman wajahadu bi amwalihim wa anfusikum fi sabilillah wajahadu fi sabilihi la'alakum tuflihun gupromasay kanu sa lalansi ku Allah wajahadu fi sabilihi la'alakum tuflihun na promasay kanu sa lalansi ku Allah biglasian ang mga galabag kesababan sa ipakaran si ku Allah la'alakum tuflihun kaangkan mabalui ang mga tao ang mamagapas ang kanu tugude si sagyang kay dunia na ayamalaan na sa alungan akyama kagyo ginan ungay opisyon katawan ang muslim si sagyang kaya kawiyagwigyan si sagyang kay dunia agyong kaya kasurgaan na pendakatur Allah Ta'ala sa Quran Bismillahirrahmanirrahim wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun pendakatur Allah Ta'ala sa Quran wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun mupermasaikan watiku Allah apang gulalan sa iku mga tamu kayo giyang kaya bandingan tanong al-najah al-istihad wa sababul najah so panaguntaman nagyanan din kesababan uli nagyanan din pamintuan akapak-apas mo kisyo katang sa giyang kaya kawiyawin sa giyang kaya dunia na yung malaan na sa hadapan sa iku Allah kapakasurga mga ulit no Allah pendakatur Allah na wajahadu bi amwalikum wa anfusikum gupermasaikan watiku Allah ang gulalan sa iku mga tamu kiyo nagunggulalan sa iku mga ginawa niyo permasay sa ginawa gulalan ko tamu
bulalan si iku ginawa salalan si iku Allah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kagianan ati wallahu ta'ala permirukan upama kaskan nakatawi ni wagian kai akapruma si opisi katawang ginawanian nagusutamu kian sang kabayo Allah na ukatawi ni watiku Allah nagianan permirukan kumasa kapulitaw ni sa ganyan ayang mala na sa hadapan si iku Allah mga uripin Allah. Diyan kay mga uripin Allah adita rin kapagitaw si sa ganyan niya na ayaw niya miya kapia-pia-betan na pembagay sumpi sa katawan sa matanos ang pamikiran geda-geda oras adi ipamikiran kumasa kapagitaw si sa ganyan niya. Ayam yang kapia-pia betan na sumanusia ginawa adinyan di istilah gedan surian o kapetanya bulalan seiko biblasya nasibah seiko Allah pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyan al-qaisu manda nanapsahu wa amila lima ba'dal maut wal azidu man ittaba hawahu pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tiga amalan tas ipamikiran aginawa kenalang kainya manusia agian kaya inawi Nabi sallallahu alaihi wasallam abian togian aginawa amalan tas ipamikiran al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azidu man ittaba hawahu ayat tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan tas ia pamikiran aginawa manusia Nagyang kaya manusia aginya ditilang dan surian kapetainian wal azidu man ittaba hawahu na ayat 10 sian aginawa nagyang kaya ginawa manusia ayat apa yang urutan niyan na subaya ginawa niyan yuti sabab mangurip no Allah diam kaya diitanu di kapagintaw si sagyang kaya dunia na ayat niya miyak apia-pia betan na diitanu di katilagadan agian kaya masa akaw yang bintan sa kaya dunia kagian kaya wala anak kapagitaw tanu si sagian kaya dunia na temporary kapagitaw kenapa tanu si tatap ang kaya diitanu di kapagitaw si sagian kaya dunia sa lagi na narukiatero Ali bin Abi Thalib artinya na at dunia laisa bidari karariku yang kaya tiku Ali bin Abi Thalib kapagitaw si sagian kaya dunia na darpa ini akan nabang pentingnan kami ni dapat raya tiga yang kaya kau yang si sagian kaya dunia fana kedai ini na anda mana ingin kakap apa naguntaman sagian kaya miak itu auras ay pagintang ka alam ba si sagian kaya kau yang si sagian kaya dunia ubang kapara beri aginawang kaya pakatarabing ka manusia nagyang kaya bubaya si sagyang kaya dunia adik ka pakatarabing sububaya si ikwalungan amore kasabit sa tao aya pakatarabingnya na sububaya kudunia adi sualungan akyama batabulaboron sa ka manusia na pesan ka sukaw yawil ka sagyang kaya dunia ang bulalambu pesan ka sualungan kamore bulalambu si sagyang kaya bubaya si kudunia nakapakadapan sana kapag ada panasanan si sa hadapan si ku Allah sa lagi na kaya turun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya suatian sumangataw min aswa'in nasi manzilatan man azhaba akhiratahu dunyahu wa tanudin kaynya manusia agyang kaya mangataw waraan ama pembulaw lang kaya mangataw siko masa kapakataling mayroon sa alungan akyama ayang peta daging kaya mga tao na pipeseran sa maniran amore makapantag po siko kawyang wigiran siya yang kaya dunia sa lagi no kinirupanon mo Nabi sallallahu alaihi wasallam min aswa'in nasi mantilatan man adhaba akhiratahu bi dunyahu gayo padating Nabi sallallahu alaihi wasallam amia karatarata ikedar paan si salungan akyama mga tao nagyang kaya mga tao api pesairan suatu maniran amauri makapantag buku dunia iran nagyanan ating Nabi sallallahu alaihi wasallam
Emia karata-rata kedar paan sa'lawan akiyamah agiang kayamang atau api beseran suang maniran amori maka pantak kumpul dunia eran lagiang kaya semasa kadaklan sama saimanto amia pakatarang yu mga tao agiang kaya bubaya sang kaya dunia madaw nagiang kaya panagunta mangko bigla sa anasin basiku Allah maurip no Allah agi ayak kesababan amia kalalaku kapag apas nang gulalan sa iko panaguntaman al najahu fil istihad wan nadam alal akhar so kapag apas na si ima papadalam si iko panaguntaman na suwagi suka sendit na sa urian ginan sa mga tao ayaw betad o kapagintawilan si sagyang kaya dunia na minggulalan sa mitalugasiran o panamar na panaguntaman ko mga simbasiku Allah giyang kay mga urip no Allah kapagintaw si sagyang kaya dunia lapad akatero o Ibn Uthaymi rahimahumullah natigyan na laysa al-fawd an tafuda bi shay'in min ad-dunya balil fawd an tuhdiha anin nari wa tudkhilul jannah pada kata Ibn Uthaymi rahimahumullah na kena kiatigen uba iya kapak apas kenapa tigen uba iya kapak apas na makuang kasusay si sagyang kaya dunia upama na makuang kagyang kaiyak para hisan si sagyang kaya dunia na kenapa tibu Uthaymi ubagina ni kapak apas balil fawd an tuhtiha anin nari wa tudkhilul jannah ayak ya tigin ubay da tigin na ayak kapak apas sa tibu Uthaymi na gyang kaiyak maginsing kaaginawang kasi ko kanarakaan ama pakasurga so ginawang kasi ko kasurgan lagi na natibu Uthaymi imiyak kalala kapak apas agyang kaesag ka manusia na mapakalidas kaaginawang kasi ko kanarakaan asin kami tugalin so ginawang kasi ko kasurgan na gina natigan ikapak apas at tibu Uthaymi kenapa tigan ubaya katulaya uli na kapak apas na miyak wang kasusay ama papadal si sagyang kaya dunia ginan itong beta dan tanus sama tanus apa mikiran agiang kayawaraan akabintaw tanus si sagyang kaya dunia mga urip no Allah ubas seka manusian ay mapakataran ningka na sugubaya si iku dunia pada kata Allah Ta'ala si sa Quran Bismillahirrahmanirrahim innamal hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar pada kata Allah si sa Quran na innamal hayatud dunya mata'un mata na tibu Allah yang kaya kau ya wil si sagyang kaya dunia kenalang kam kaya kata Allah Ta'ala hay urip nu Allah sabna tibu Allah mata na tibu Allah yang kaya kau pengintaw si sagyang kaya dunia na sagad akapi piya ginawa sagad akapi piya ginawa api kala kay kadato kala kay tamo kala amya kuang kaparahin sa sagyang kaya dunia na ayang inirupa anu Allah na sagadanan akapi piya ginawa mga urip no Allah kagyang kaya kapsigad kagyang kaya kawyag sagyang kaya dunia na adan amasa akaganatan ka kagyang kaya dunia wa innal akhirata hiya darul qarar mata na tibu Allah ayadar pabetiknaan na swarungan akyama na andamanay ingka kaptilagadi si sagyang kaya dar pa akaran pentingna na si saluman akyama nagyang kaya aluman akyama maurin no Allah na ayak kaya kagagawang kasan ang manusia ayak kagagawang kasi sagyang kaya kasugaan na kapipiyan ginawa si saluman akyama kapakadudarandang na siin kamapun galabag si sagyang kaya kapagintaw ma si sagyang kaya dunia pada kataru nabi natian ad dunia darul aman wal akhiratu darul jasa yang kaya tibu nabi yang kaya kau yang si sagyang kaya dunia nadar pa dia kang galba penggalba kenekas si sagyang kaya dunia sunganin ni sisintar ka na ayam yak kalala apong galba kasi naswanawan ka amori agiu to sudar pabrignaan wal akhiratu darul jasa naswanawan akyame dar kapamalas asok yang galba kasi sagyang kaya kau yawid kasi sagyang kaya dunia nasi kumasa kapakataliw matan sa hadapan sa iku Allah naroon nakikilay o pisyo katawan ang manusia
So kala panaguntaman yang kukyang galbugyan sa mga pipia, bigla siya nasimba sa iku Allah, nasingka kailay sa alungan akyama. Ino to, nadarul yasa, diuto so masa, akapamalas arong balasi, agyang kaya masa kaya pagintaw kasi sa agyang kaya dunia, arong yan kailay, arong kakilay, tama na panaguntaman ka. Makaumatan mo sa hadapan sa iku Allah, narong kailay agyang kaya kala panaguntaman ka. Kagedeng si salungan akyam agyang kaiyawadan kapemanimbang ako mga amal bulalan si ko kawiyawiw kasi sa agyang kaya dunia ko kalakyang panaguntang ka sa sitwasyon ko Allah. Padakatir wallahu ta'ala si sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, al-waznu yawma idil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika hum hasyir anfusahum. Al-waznu yawma idil haq, padakatir Allah na suka pemanimbanga sa gawiyo to si isa alungan akyam na benar-benar pemanimbang sunganin abdikla siyan ang mga agalibag ka kumasa ka po itong masaya niya. Suwati ko Allah suka timbanga sa gawiyo to na benar-benar din. Sukman atidu Allah takulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Na sukman atidu Allah sumanga tao ayawaran o mga galabagiran na mapened itimbangan su amalian faulaika hum muflihun. Nasiran atidu Allah taala sumanga tao miya makapas. Allahu Akbar. Sakatano kini ibigan sa panaguntaman nasirkan na imiyat mo abisang katawan aginawa o anto na unon ipenggal ko nga sa agyang kaya dunia. Wahadainahum najdain, padakatir wallahu ta'ala na pinggunan awaran sa kanwa tiku Allah sa iku dua lalat mana suka surgaan na suka narakan nasirkan na itipindia manusia o anto na ipenggal ko nga. Yun sabab pangarip ng Allah agyang putwa kapagintaw tanong si sa agyang kaya dunia na ayawaran si ina kapromasay. Katir wallahu ta'ala si sa Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sabna rati wallah ilal lamis kanu nasibu kapromasay. Panaguntaman agyang katawan ko agyang kaya kapagintaw si sa agyang kaya dunia na waraan na iya kenabatan urung tata mga oripno Allah. Isa abetan o di na waraan akaw pagintaw si sa agyang kaya dunia. Yan na khalaqna minat turabin wa masina fawqat turabi wa sanaudu jami'an tahta turab la ahadun afdalu min ahadin illa bitaqwa. Inadengkan watiyan si sagyang kaya inadengkanu apung kanu si kulupa laman ang kayawanan nakabintaw tan inadengkanu o Allah apung tanu si kulupa wa masina fawqat turab lalong yan lakaw tanu si sagyang kaya liyawaw lupa lagi nagyang kaya betag tanu mga uripno Allah pelelakaw tanu si sagyang kaya liyawaw lupa wasana udu jami antahta turab na siguradun natigyan ang langong kanu din pagendod. Siguradun natin na langong kanu din pagendod langong si kabubaan o lupa kaginan so kablumatay tano la ahadu afdalu min ahadin illa turab na din aki dan asakataw wakil minyan kung lagi diyan ang manusia inong tanagyang kaya kalagsi ko Allah din nakiakil yung mga tao si kung lagi diyan inong taong nagyang kaya kalagsi ko Allah si ko kurian o kapaka nudan si sa hadapan si ko Allah kapumatay tano. Padakatir Allah ta'ala sa Quran, qul huwallazi darakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Sabdan ati wallahi inna miskanu apung kanu si lupa. Qul huwallazi darakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Teruang kakilan hai Muhammad. Qul teruang kakilan hai Muhammad ati Allah inna kan siran apung siran si lupa. Orian ati kuyan tiku Allah napagen kucira pusay kulupa naging ti sabab
kaki manusia na sakalin ipumbatan sakatanus akapiyaw kabuntaw masih sagyang kaya dunia. Ay na sakataw mamam yakatarin masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia na ya Rasulullah, antunay mapipikir ka, antunay mapipikir ka sagyang kaya sakataw mama. Aayawaran niya na tigyan na diinggalabag sa galabag ang mga pipiya. Wayahmaduhun nas na ipambantuhun at tigyan o mga tawag yung kaya din niya di kang galabag sa mga pipiya. Ang tulad sa tigo sa katawa maya Rasulallah, mapipikir ka sa ayun kaya sa katawa mama na diinggalabag sa galabag ang mga pipiya. Wayahmaduhun nas na ipambantuhun ng mga tawag yung kaya din niya di kang galabag sa mga pipiya. Ayat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam at dinadalika tilka adiru busran mu'min. Biyanan ating Nabi sallallahu alaihi wasallam imini pangnaan o mu'min at tutulan na mapia. Beauty sabab agyan kaya dito liga pagintaw si sagyan kaya dunia na sakadaki dito sakadang idiimbal ang manusia kung ginawang kasakapi at tutulan ng karata at tutulan. Uwan. Papira-pira mga tawa ayawan ano ka kaya wafatian naso mga tawa na tinatomok na kaya wafat siya kaya natin ikin na imarata yadan nagyang kaya mga tawa mga pipiyadat na dedel milbang atutulang tiran amapya ngayon to na ay sa kayatero na abkal lakum fid dunya wa khairu lakum fil akhirah. Diyan kaya mga tao ayam yang galbukinan na mga pibiyang masa kapuhintawiran siya yang kaya dunia na miyaw na sinansi kung mga kubur abkal lakum fid dunya wa khairu lakum fil akhirah na ayaki ang malalang bagilan at tutulan na mga pipi at tutulan na ayakinan niya kapiya-piya sa alaman akyama bulalan siya kung panagunta manirang kung masa kapuhintawiran siya yang kaya dunia kung kiyang galbukinan sa mga pibiyang mga urip Allah diuti sabab mga urip Allah yang kaya panaguntaman al-istihad wa sababun najah so panaguntaman naginan dan ikasababan sa apa-kapas kageparuli o mga tao sa iku kasugaan kamapian sa duniaan na kasugaan sa alungan akyama nasmiyating betimbal kung bulalan kung panaguntaman o bisang katawang kubigla siyan asin-basi ko Allah. Saka manusia amya naguntaman sa simbasiku Allah si sagyang kaya kawya bigyan si sagyang kaya dunia na si iku masa kapakataling umangka si iku Allah na magang kau Allah adin ay titilagan kau Allah gulalan si iku panamarka kung kawya bigyan si sagyang kaya dunia sa lagi ko kaya tirul Allah sa hadisul qudsi a'adadatu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udunun samyat wala khatar ala qalbil bashar pada katur wala sa hadisul qudsi a'adadatu li ibadiyas salihin ititilagan ng atiku Allah sa iku mga urip na kan aming galabag sa mga galabag mga pepia niya managuntaman sa bigla siya na simba sa iku Allah na ititilagan ng kiran atiku Allah mala aynun ra'at sudah mailay umata akapian yan wala udunun samyan nagudaman nagutangila sukapiyaw mga bunibunian wala khatar ala kalbil bashar nagudam ititik kupuso akapian yan ititilagan wallahu ta'ala si sagyam kaya mga tao amyaman naguntaman si iku bigla asik basik wallah kumasakaw yaw gigil sagyan kaya dunia agina nakiso kasugan ay tigilagan Allah si sagyan kaya mga tao ang yaman naguntaman kung bigla siya nasik basik wallah mga urip Allah sa lagi nung yadron wallahu ta'ala si sa Quran inna Allah astara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah mata na so Allah na piyamasak na tiyan piyamasaw Allah ginaw niya marate sa ayan ay ni pamasanian nas so kasugan gula lalaki sa giyang kaiyak yang galbo po mga tao ay no sariran so tamukiran lagwin sariran so mga ginawiran sa sibasi ko Allah mga urip no Allah pada kader Allah Ta'ala sa Quran wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi ulaika hum sadiqun Gusirano to atiku Allah ari masairan so mga tamukiran
gusto mga ginawairan sa lalan si iku Allah. Siran man at iku Allah. Na siran yung mga tao ang mga patis. Di siran yung mga tao ang mga miyaswatiran su Allah. Gulalan si iku kaya purmasiran o ginawairan na gusto tako kiran sa kiyaw sareran nun sa kabayaw Allah. Yun di sabab mga Allah. Giyang kaya ka begintaw tanong si sagyang kaya dunia. Na api antaw nun din ipisag katawan berketanong. Na aya din akabayayan na yung kaya kasugaan. Umanipisa katawan na aya nyo ngayon nakasugaan. Na udin ka panaguntaman si sagyang kaya. Bigla siya nasimba si ku Allah na din ka keparuliaki ang manusia. Agyang kaya singa nino ka pagintaw ka. Singa nung ginawang ka agyang kaya kasugaan. Sabab sagyang ka nakatero fawzan at yan al-jannah. La tanalu bil kasali wan nawmi warra. Yang kaya kasugan at salik al-fawzan. Nagyai keparuli. Yai keparuli mga tawa ayawaran ka pagintaw yan na bublo sa simba. Mapasang ikapangatoro. Mapasang kagaganap. Kagyang kaya tingin nakasugaan na wa inna ma tanalu bi tabi fi amalin salihah. Yang kaya tingin nakasugan na yang kesababan. Akagaparu liyaw na tiga mga tao na si penggulalan si iko kapromasay. Kan duga-duga kapromasay ko bigla siya na si persikual. Lagi na ni mana niya nakagaparu liyaw tanong si iko kasugan ang gulalan na kinsagyang kaya panamar panaguntamang ko bigla siya na si persikual. O isi katawan ang Muslim manusia. Naging Antonay kabayan nakasurgan. Na ayat kaya pada kiatirun Allah Ta'ala sa Quran. At yan na faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadin atiyu Allah sa kabayan. Sadin sa ayat ungaya ukabegintaw niyan na kabayan na kimberat mo niyan si ku Allah. Kailan si ku Allah falyamal amalan salihan nang gelbek. Karwat galbok kan mo ti sa galbok ang mga piya. Galbok ka sa galbok ang mga piya. Wayaw ngaya ka laan naman ay kinberatamuan kasi ku Allah. Kailan kasi ku Allah falyamal amalan salihan nang galbok ka sa galbok ang mga piya. Bigla siya na simba ang mga galbok ang mga piya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada na bang kapan nakutun susi pengasi ku Allah sa may tagun. Ubang kapan nakutun su Allah sa may tagun ang mga piya. Ayat kaya kapugintaw si sagyang kaya dunia maulit ng Allah na ayat din akadaklan na tiyanak beendo ko ipakasoda mula lang si ko panamarak na tanto ubang yung kaya si betan wang iman to na ubatan sana ay batan ka pakasugaan na ayat kadaklan iman tuwa kaya ikikuatan si sagyang kaya si besi ko Allah na di ka peniniatan na upun ka di ka peniate may pangikhlas na lahon mo ito daw balinya di ka mo tuga ko api kaya ang galabag ako bigla siya na si kuwala mga pipya upunun di mali na biyang kaya ka peniating ko sa mapian niya ng kipangikhlas si kuwal dahil nuta balinya siya ko kaya ang galabag ka ino to nakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ayaw ko terima Allah ang galbag amal niat kapeniniatan arah sa kapag-ikhlasan wa inna malikul limri manawa na ibigay kung mga tao subalas kung galbagiran ang kapeniniatan kapag-ikhlasan ino kaya di ka praktisan na orin ng Allah yung kaya kagalbag sa mga pipya amad mo yung ganyan minggalbag ka sa kapya na kapeniyatin. Ano takatir Allah kaya lipatan mo ng takatir Allah si kukyang galabag kasi sa agyang gano'n niya na mailekan sa alukan na kiyama agyang kutangan nila pinggalabag ka sabab kukyang galabag ka na mailen ka na madang ka na takatir Allah may payapatan agyang kutama galabag ka mapyan sabab sa agyang kutadang mo kapniyati ada sa katir Allah agyang kutua padahal sa katulong lagi mo takin dia mo tamang atau mo tagal pagyan orian yan na mailenian na
lagi dan tiga lupa pak amat suka tadu nami payah patut jawab saja muta lima itu dengan muta ikhlas kapni nyataan mak oleh Allah. Yuti sabab mak oleh Allah. Inadun tanu Allah si saja ke dunia na adna hadap. Apa ke penggelebak si kopi sep katawan. Lagi kata Allah lakat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Da ini Allah dan tipu Allah ini dan majin manusia illa inu tahu nasib Allah. Kaya susah na ayat tatarim aniran na hadap kapik pugel pikiran na adina hadap. Pada kata Allah Taala sisa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annama ilaina la turja'un. Bayat tatang dani wati Allah, bayat tatarimani wati Allah na inadeng kanu na bada guna. Aki adnar kanu Anda kia hadap, anda guna. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Berarti buat ayat tatarimani na inadengkan wallah. Inadengkan wallah. Na benda abatha, benda guna pergi penggelebakar kanu lagi kaya agama. Wa annama ilaina la turji'un. Nagu bayat tatarimani wa tiwallah na dikalau kami pagundut sita lo pagundut siku Allah. Menguripun Allah. Salwana kiamat yuti kaan agiang kaya maden ko pisir katawan agiang kaya panagunta man ko bigla si anasib basiku Allah ayak ki amya kalala kapakapas akatero o taimi na kenaba tigen aya kapakapas na makwang kaanggaya bisyai'in minad dunia makwang daging kaya lawan ang paraisan sa kaya dunia balil faul ayak ya di nakapakapas na makalibes kasi ipo naraka aso ginawang ka na sin kapapakaso sa ipo surga lagi na natin yung o tayo may ikapakapas sa giyang kaya kapulintaw na sa giyang kaya dunia giyang kaya mga urip ng Allah akapulintaw na sa giyang kaya dunia anak mapakataman tanwag iso panaguntaman tanong sa lagi nung kiatiron Allah Ta'ala sa Quran Bismillahirrahmanirrahim Fattaqullaha mastata'atum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'atum. Pada kata Allah nakalkan kaswala sat taman di nak geung kau. Ayat kata Allah nak mastata'atum. Kalkan kasu Allah sat taman bisa geung. Na ikil kaswala pada guntaman ka. Wasma'u na Pakat taman kau suka bemakin negasi ku mga sukan situ agama. Wati unagu pakat taman kau suka bemunutan kasi ku Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Na pamugaykan wati ku Allah ku mga pipiya sa ku mga ginawa niyo. Pamamugaykan gusto kan sa ku mga pipiya ku mga ginawa niyo. Wa mayu kasuhan nafsihi faulay ka humul muflihun. Kasanda di ku Allah Ta'ala sa tao amit pilakyan sadin sa tao amit pilakyan supaya ginawa niya ay maggelmutian na sa mga pipya faulay ka humul muflihun naskan wati walay niya makapas. Allahu Akbar walillahil hamd. Yan ang mga ulit ng Allah. Yan kaya kapag itaw-tawan mo na ayakya dito ang hakikatus syahada. Binsan agyang kaya katugudya si sagyang kaya dunia na ayam niya kalalanas alwan na kiyama wa madaruha fi ta'atillahi wal iman bitba'i hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam na si penggulalan si kunganin apigla si anak kau no tingkap ku Allah na usukan kanyang katitu para tia si ku Allah anggulalan ku kinyo Nabi sallallahu alaihi wasallam naginang atiyan ipederon hakikatus saada katugude ki atitu katugude na madal makagiyang katitu para tia anggulalan si ku piglasan si ku Allah mauriku Allah. Ayah katakanlah nanti na menuju ke surga. Pada kata Allah sisa Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Upam atiku Allah natatangkan niyo pemakasurga no surga. Ugi na yang pernah nabi yang itu yang malang natatangkan niyo na pemakasurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah baniwati ku Allah tatarim apakah surga ku surga walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum adar kan mailai da katu kawi wallahu taala susiran utami rumah saya
Rio masainya subinawan yang sasimba siku Allah. Rio masainya sultamu kian sakabayau Allah. Wa ala masabiri dauda kata wa wallahu anta kaninya maka sabar. Allahu Akbar. Tantrinya dia mal apa na utama nama penggelebak tanu. Sagian kaya ungay ang kapagitaw tanwang kaya kasugaan na siya kinipugulalan sagian kaya panamar. Official katawang kupigla siya na simba siku Allah maulikum Allah. Pagnintan siku Allah. Diyan kaya itan di kapamagundaway. Itan di panaguntaman tanu sa pigla siya na simba siku Allah na tari-tari maan rakatanwaki wallahu ta'ala akatali mantano sa arawan na kiyama sa dito maadun siku pisyo katawan rakatanwag yang kaya kapag kelar lagu ayamanan yan na antola ini ba kapan yati ko pigla siya ang mga simba siku Allah kagi upun rakanin maadun na yung kaya dito panaguntaman na ando manari ikapakasol dan si surga sa lagi nagatirono Allah sa hadisul qudsi ma akala al hayaw may yatlubu bi rahmati fa kaifa azudu bi rahmati liman bakhila bi taati saya nanti Allah amai tuaki kaya sutau sisi ngayunian suka surga anak saya nanti Allah amai tu kaya sutawa ayat pipikir niya na suka surga liman bakhila bil taati ini pelik tu yang rakan su unut-unut yang rakan nati Allah sibunya rakan si Allah yuti sabab maurid Allah yang kaya kapintau tan sisa yang kaya dunia nadi tanun di gelebak kopiklasya nasib basi Allah kagian kaya kang gelebak na adem na ibir kaun Allah kaya susah na aya kadanglan na di gelebak na tiyan na ada buat kekuatasan. Nah, tanggung jawab pada kata Allah sisa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa khairat thawabal akhirah. Yang kita dikanggel berkenaan kia sekaman manusia pikiran segala satu dunia. Na adin kia segala bekana fa'atahumullahu thawabad dunya. Adin na ibigir kaun Allah abalas kasih sayang dunia. Supang ni kasih Allah galebkan na kepakai anda ibigir kaun Allah. Saya kumasa kapagintawang sa dunia. Wa khairat thawabal akhirah ayat pirmir wa balas matarim akaki ang manusia na subalasi sa kawan na kiyama mana suka surgaan. Ginan ngala aditan ni kapanaguntaman sagyan kaya kapagintaw tan si sagyan kaya dunia sabab sa tanto aki niya makampata kapagintaw sagyan kaya dunia kenalan tanwa manusia tanu Najin kaya kau yang si sagin kaya dunia, nasagada iya kau yang akan batanurun ketatap wa kullu ma fawqat turabi turaba. Pada kateru wa kullu ma fawqat turabi turaba. Suatian sulang langwan umatatang sagin kaya lewo lupa. Kenal ka betul. Lawan natigen wa kullu ma fawqat turabi turaba. Suatian sulang lawan umapapadalem sagin kaya lewo lupa. Toraba na pagdudugo si Kulopa naginan imiya kapya betan adi tilagadan officer katawan akya betul Nabi sallallahu alaihi wasallam sagian kaya mga tao ayat betadu kapagintayran nadiran di tilagadan suarman anak mori sagya tirono Nabi al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azidu man ittaba'a hawahu saya nanti Nabi amalam tas pamikiran aginawa malantas aginawa ipamikiran nagyang kaya ginawa adinyan ditilagadan surian kapetainian na ayatin ada pulusian aginawa nagyang kaya ginawa ayan na piyang tananian na subay aginawa niyan nagina natigyan marat aginawa agyang kaya piyang tananian subay aginawa niyan na kenalang ka manusia agyang kaya kapangunutin kasi kubay aginawang ka ayang piyang atarang disubay sisang kaya dunia adi subay si kualman amore na kapakadapan sa alwan akyama sa lagi duhian terunu Nabi sallallahu alaihi wasallam min aswa'in nasi manzilatan man adhaba akhiratahu di dunyahu ghair pada tibu Nabi kumiyak karata-rata kedar paan ko mga tao si sa alwan akyama lagiang kaya tibu Nabi ang mga tao api pesairan suarmaniran amawri makapantag ko si sa giyang kaya dunia iran makapantag ko dunia iyan penintan si Allah at ang yakwatan urun dawan tari-tari man ketanwai wallahu ta'ala yang kaya kaya tibu-tibutan bang bulalan sasib-basib Allah sabab sa mutua ini suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suku Abdullah bin Amr siku Rasulullah dia Rasulullah
ma ganimatu majalis tikr ya Rasulullah katu nabsi balas sagyong kaya di timu-timu ang mga tao balas sagyong kaya mga tao di timu-timu sa ayat di tintal man su Allah lagi mga nadu Islamiyah bigla siya na ayat Husain na suagama nanto na sa tiku Abdullah bin Amr belasanan na yang pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abdullah bin Amr natiyan na al jannah ay balas sa mga tao adi melimu-limu si itu lagi dai nasuk kasurgaan peminta si Allah membagian tanu surga surgaan wa qul assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.